Oke bro, welcome back to Patrip. Beginilah suasana di kapal pesiar di malam hari. Jangan lupa subscribe dan share video saya ya. Gratis kok, sekali pencet udah buat seumur hidup. Oke, don't forget subscribe. Masih. Woi, gimana nih mas kerjanya mas? Mantap. Say something. Nothing. Hah? I still at work. Ya. Please subscribe to Upa Stream. Thank you. Maganda. That's it. Maganda. Maganda. You Maganda. Tahu. Untuk mendukung channel saya, caranya pilih like, setelah itu pilih subscribe, setelah itu getarkan loncengnya untuk mengetahui video-video kegokilan selanjutnya dari Upa Trip. Thank you.